بله ایرو عمل بدر حاضر بناج بر امضا کرنا د کتابا یک جه کتابا آمی ابناوی سرک جه دلپاکیا باوریا قدیم و حواله میجی مروان داود ابناوی کزی افرلو کتابا ایرو بدر تینا امضا کرن کتابا یک جه یعنی چند سال ما حکم را گهاندنی ده شغلن یعنی بنزیکی 10 ساله الشنغال ده النف ملت خو حکم گریاین ام بجنج يعني حياتها وان وخاصة ما قراني مقالة حياتها إزدياء الشيء ده كريا همجة تاريخي بقرأ همجة رجاء إيرو كوشاوا تدا تعيشين هربسا ما ده كتابه ده قال كي قالا ويك كريا كو إزدياء شاوا أفتشين قالي جخرا كرينا ستارجا وكارينا خوا تدا بباريزين آوا كهنيا كي يعني ام بجن كل برسيها دارك برهمي دارك شيء تعيشين قالي شاوا جوان را بويا شاف كهنيا جبو جیان آوان جبو پاراستن آوان یعنی ما هدف هم او بو کو نفش نو خلق مینها زانبه کو برینها زیدی چاو عایشینا چما یعنی فرمان بریان هدا گله جاره ایریش سرچه شنگاله چی بونه فرمان هاتین سرچه شنگاله لی وکا وی فرمان نکارین تهدی بگهینه ازدیا اجبر کو ازدی دناوا وی چای ده خو پاراستن او یعنی ام بجن عقیده کام مزن چای شنگاله ده کرینه یاف عقیده نتنه ام بجن به چک یعنی سلاح کارینا خواب پاریزین وقتی کو ازدیا پشتا خواب یکی گرین نده هم العالی خوارنو و خوارن ده علی آخو آویده یعنی دبارا خوا به وان بر همی چه شنگالت کرین هنگه ازدی سردست بون نه هم بینن ازدیا نکاره بعیشه هکا نچه جدر و شغلکی نکلی بری نو سابو اول بو سبب کو هم کاربن خواب پاریزین جی هم جی معیشه ده خواب بکن براستی یعنی هول ده کتابه ده بالی بشین مسر ویکیجو و وقت دیجی گلک مجار هنکو باوریا ازدیتای و الگریداینا ما قالا وانجی کریا وسا جهن پیروس ازدیا کو تینا چمانه دالی باوریا ده ما قالا و کریا گلک چیروک د کتابه ده هنه نه بجن چیروک مثلا هر کسی ما گرتینه هنک چیروکی کو دیروک دناوا خدا ود حوینیان جی سرهاتیا جواک دناوا خدا ود بجن کتابه گشتی سر ویک را هاتیا نویساندن براستی گلک مهمه ام کاربن بلکه نبیجم نویس کار یعنی جی اما تنی ام وقت را گهاندن کاری که کدشین گاله دنا کتابه من نویسیا چخاسی که ماسیون هبن جی وان کس های کش دروی شنگاله سر شنگاله نویسین و کتابه ما ویب گله که جوان باشتر بین یعنی مدوی همو کسی کد شنگاله در شغل را گهاندن اتکن وقت نویس کار خود بینن تشتی کو دیته بین بلا بنویسین وقت مگوزی چخاس که ماسیون هبن و جعالما کاش درو چیتر و کاربن ifade ve cevake bakın. İbrahim'ine muhakkaka Çurukavi basti mühendisi asbol şahs geleki bir çuruke بجنوبين از خلاتها همو حواله کرد. دین بیدا گاوی مزنتر بابیجین. جبو خدمتا چند و منار آخوا و پشتوانی نویسراجی هر دم ویار. خيرات سرچاوا كازي برهم من الددويا قال كومك تشيروكات كونك جيل ناف جواكا ما اس دي بخدينا دي سهنك شوان تشيروكا بحث الوان ايشو ازارد ملت الدور وبرد مجد كنا بديتنا من نفيسر مهمه بحث المعانات الجواكا خوبك بس تشتي مهم تر اواجي هناك جاراي دوربين بيت تشتي دي تريجي بين نبتنيل ناف جواكا ما ده سوارد دس نشان کرنا وينا ويجي اف كتاب زيدتر السالك يا من خلاص كربو بس ناوی کازی مش بروی که اختیار کرد وقت هلویستک اشخال که ما روش آوار تایبزی او رودانت کل و ساله ده پیدا بوی.
دەستپێک بخرانەوەگەم سەرسەراتن سەرچاوە ئەمژی وەکو بنگە هێژنگالە ڕەوشەمبێری پشتەوانیا هەر نویسەرێکیتکەن هەر جیهەکە کار بێت خزمەتان نویسەر و خوێندەوانێت چنگال بکە بێگومان گرنگە کە نویسەرێت مەی چنگال ئەو بخوسە چنگال بنویسن دا خوێندەوانێ مەژی چرێ شاشیە دێ بەرهەمێت واندا نەبینێ ji ber berî niha em wekû xwendevan ne wekû nivîser û ne wekû bingeh û ne wekû malbata şingal ya Rewşenbêrî ma xwendinên nivîsanên ser şingal re dîtin gelek masî têde hebûn gelek şaşî têde hebû nihaz bînim tiştekî gelekî baş çêbûye ka nivîserê şingal zev bûne ka xwendevan tê şingal de roj bi roj zêde dibin ez bînim ev tiştekî gelekî giring e şingal re û em jî wekû rêveber dê bingehê şingalê Rewşenbêrî de متابعة موضوعي كان باليكي جرينك كجرينك يا أخويا هاي